saisano nibire nejideke kumnesano chia mugaso yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikira umupia yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bwesabalya y'ubunchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cyugo cyakubunchoreria koremereria nabuigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tukwirira iguru yabalya bayikiranire neganka yabo yobokoro ubunchoreria bwibirenko bigoro mwancho muri na kwari ririme yo murubiri bwesabali yo bunchoreria murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeke kumenesano chia mugaso imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi ayo nayo mami na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingese no metuntu wanchite mama. Imetumanana. Anya bantu banyangire. Omwana umunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliyokulenda ngina umongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabiro morebi natali kulinda familia ye sabiri nero tigirwe family iliyokonyerenda orote nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako soma. Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Nini nifungulie chakula? Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenatenda. Aya. Bye. Mbapekete mako mbaya. Kochakira rero yakonya kwenye kuomoga konda maru okoretere bintu kurunga kokone eri kwanya kumba nero koibere inju aya ninakoro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso mnabwagansa kutio kaigu mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo koli endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire nje nataka ngake none simigaria aya ndanyu none amacha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi aya egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange Obe yange Urangeria Obe yange Vivana zevive Selina koebuze Yerelia egosol yokwegia ya nyandoso imeya Ndizi TV kira rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchakira chinsi ikomi cha maragoba nyandoso imeya Ndizi TV. Bia mono mwancho muri asokonda kuriri taseni gechete ngwe myorongo rwa gusi egetaseni kia Ndizi TV aigano obwansu bwo mugusiti abana nyara kwalya ni asomoro beli bwe Chigosori umwe bere to botambe gochakira litukulia chuma mosi gochakira chinsa kianda maka chinsa 12 asitukuli into biri au byanyarira kwenda nkuma gusibanyarira gukwane rumono
ase biti beito bya Chigosori aiga me studio ninga kibuna ebibyonsi no bimanya sobo ime una botambe litere nkoro kundemo Steven osoko nyora chinga kina bokondo ka captain 001. Nyoro morobeli orasa mbe no morobeli bwe Chigosori buna butambo kole tunanche Ndemo Steven. Nyoro bana boko bwatyo morobeli yo ime ya Facebook gwetera page mekaine buna Ndizi TV News. Okwenda ime ya Facebook wa search Ndizi TV News kwenda kwa like wa follow page yeyu na boko bwatyo morobeli yo gwetera live streaming yaito ase enseme ya Facebook. Tokwenda ase ensemo ya YouTube uko search channel mekaine buna Ndizi TV News kwanyara go subscribe na bakoro mu video bwe Chigosori ole live abo ime ya YouTube Ndizi TV News, Facebook Ndizi TV News nyora naindi na bogotolikera SMS gwete namba ira bwe screen ote binga yogo tobwati koru nkogani kiobwate Chigosori gurero nechi nyinge aina kioro Chigosori chigo chikoba na ncha igese studio ningena kibana na somire chi SMS chiao na nimanye birengere libiri yogosanga na ito aigese SMS ito ye Chigosori. Ero ime studio nimbo atabageni babere turachikoba togosangana barabu amangana ali amange abeire ime studio ose ime ibiti au tatura chaka nombageni oira ige sense moya agati atebilie teriaye na kieranyo letese ebiti ebye Chigosori. Igan kwa Patrice Michira nkere birungu andegando mwalimu ango ande principal y'isukuru kwa Award of Victory Nyabiyosi Secondary School yela se kisi a Central Sub County Nyaribari chache constituency. Mwanche mulire manyaka to wate Mr. Patrice Michira ayese studio momoro raiga abeire coach za timu chinyinge aba Gosori abange buna Mr. Nyangechi e captain we team ya Gusi FC after buno wetere sama gokaye Mr. Ayusa e goalkeeper we team ya Gusi FC agote wetere sama goko a Mr. Patrice Michira atavya sobo ime ebintu biria kolde se Chigosori imero ngorwa Gusi andake naina bote bia liatali yao na nakionore ime ebitie bia Chigosori buno mobwatani. Mbiamono asamari tanje Geoffrey Monde ane wamanya kile mnanga na Jeff Monde asa mangana yi Chigosori na bina ororo kuro sefa kintambe sana asoko chaka ibirabu biria mashinani nsali chake kalabu Kenya koranda ikaenda kutira na ndeni ngaje tonya kwa Chigosori na kumanyanga ki stoki ni talent yabuno ngenyora tasebiro bibi Chigosori. Mwanchemo lire kwa majira tobata Mr. Geoffrey tobata Mr. Patrice kuneji matera sanga mange na barabu dato ande sense mo ya kabiri ye studio mekwendra numero video yo we Chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwanko ya imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukuma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kegima okobugoreri gwemesiyo yao gwika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda gwikase desk yabo ya complaints naborobwo niko barakuligerie omochando oborendi niko bobekire kurwa gisiri ekero gosoharoro naboigo mbabwate
ase asukwege kigali yao ekiroko so iseduke iyo ilio konyoro bukoreri bwabo batarire ase duke iyo irimi y'umucukisi angeni chiabisi chia Guardian ilio nyoro bukoreri obusera Godmart Supermarket ebintu byonsi insi kiramekemo n'amagurianse. Tanda somo timoko homo kego itonya rekoenda ni gotwari kwe manyigore ya Mr. Patrice Mishira uyore principal akabo mwata ni bwe Chigosori na Mr. Geoffrey Mounde unero romo bwata ni bwe Chigosori andake Mr. Patrice Mishira nimete esabali ya uno mugano imeche Chigosori no mutambe sana rake some na wote bimbiro ki birikwa nyalira kwa next team chirikwa bwate siri wekeraboniga itanga ni kabisa asogo chakra nje coach ye team ya skuru yana team Jones na skuru Jones na itire akonyora nije coach ye team ya skuru igono ande coach ye team ya skuru ya our little victory nyo secondary school ye team ko kuanga victory strikers ande munyo tenga victory strikers nero ya irete kombi ya chapa dimba ya Nyanza South Safaricom ya bete champion in 2018 alafu ase sub county ito ko sub branch ya Football Kenya Federation ya Kisi yere kafete nyaribari cha chimne constituency gande treasurer togo cha ase county yitoko ke branch ya Kisi FKF gande chairman ya welfare committee alafu doko enda ase constituency again ninde treasurer ya michezo ase school ase Kisi Central Sub County naende gande treasurer naende korwa utogotira to kwenda ase Kisi County ninde vice chairman ya Secondary School Sports Association. Mwanchibuli lero wedi to bwataiga Mr. Patrice Michira otebuna imeye chinsemo ao Chigosori even Football Kenya Federation even ne Chigosori chirichechi secondary Kenya Secondary School Sports Association na bwate birogo au ne chitimu chiria bwatiro koboko igonero mugeni to bwata igora chote bibinte binge senjobono ovega go interact mono ne Chigosori mero gongoro rwagusi muno bwaki bwenkoyo andaki aye Mr. Geoffrey Mounde nimetendo menante naye kurwalie chinsemo chia muruga na korolise Chigosori chinyinge anakara bote bichitimu chilikuwa beire ko involve in uikeraboniga. Okay mbia muno mochaka no yana chaka tene club kia nyakoranda ikine club ge korwa se ward ya Musamaro ile club na chagete kina kenda tubone ge wake sub county ase Nyamira county na kurugabu karwanya no ngaringa ndato kora emerebembi ya se club kia nyakoranda e club kia muruga kia nyako ge kwa nyangongo ge county bakagusa no assistant coach elinde retonya ko batoko bwatara na bakatwareta ya kombe ya Nyamira county na boni gali ko toja ko ase regional county abuno asane na birengo nyako banko participate ase mangana ye biro Chigosori na ntoro ko yana nanga uchimoto gaiga ndojo so asa biro ge winge na tosuki sports moto andaki ava nto bataiga ese studio Mr. Mounde Mr. Patrice Mishira bonsi engakie ya mogo sie yende banyele kobulie bikombe Mr. Mounde na bule kombe kili kia na timu ya Muruga FC ya nyara kubua ya kombe kili kia Nyamira County kili Rosiri no mugavana Nyamos Nyaribo na Dr. James Gesami na moraga kuvule ya kombe kili ekenenese county ya Nyamira Mr. Patrice Michira nero tebiri na imugetina timu ya strikers ya kombe kia chapa dimba andake chitimu chinyinge sana chiwe charu wani chibulia ya kombe chitimu chinyinge sana nere ko bawo moyo andake inu mbuye kibuli okobekere timu ko ekonyorega kombe na ingikirige what does it take timu ko irega kombe na bora nganchire nkwana bikombe na irire to bwaye litanga ni kabisa na ite kombe ye sub county Kisi Central as Secondary School Sports to ganda sinyari bari chache timu ya Nyabiosi nero champion ye kombe kia umwesimiwa Richard Tongi kilikia erete
Tugaicha ase kombe kia Rutas mukwa kia bwate timu 49 enjinaringe coach ya Virongo United into tuwete kombe ekyo. Alafu ase secondary schools ninyirete bikombe kurwa district tukagenda tukoke province tukagenda baka national ngaire kombe ya Kenya ngima timu kieyo ekena ringe ase eti coach school kurukwa St Mark's Mukorona Secondary School mwaka 2010 tuwete kombe ya national tuwakirenda gusi na ande tukagenda international as East African kurwa untu wagete ntu itete timu na jabo St Mary's kitende cha Buganda umwiso ntu wetu kombe gitana goje gusi na ndiye jete gusi rumulio kai kurukwa na School of the Year award Soya award no kire wonega St Mark's Mukoro ino ande kigera wakirire oke gurimo wakirirani okay tuli ko irani ego bikombe ne bingi na ire utatiyebyo moko kibodo le se timu ko imokie gakombe ekere ko imokie gakombe analio oja koranga ina kiore important yanga ni aturi kwimanya oja konya kobugoire konya la ko toigo ali ko arangiri gojiga ujiga konya ko kwanirwa alafu ekere konyora abana bali bagwakira umupira bali o coach konya barangiri go ondo boirirwe gasi ondo irwe gasi ujiga igo kuibuya muno ono una oyo rukuru kwa Dennis Ayusa oyo kubwatera sabana na kubwatera rigusi football club na rorenge goalkeeper ya St Mark's Mukoro ino na etu scholarship abana bane bagasoma Ayusa na kolete account 100 no accountant na mugara ko wanu bire egero kora ngana una bakora promoted no mbone abana buna abaru yabyose tubwate Dennis Atera David Atera oyora bwatera usi football club na erone gaire gas na butterfly Alex ndara gaire gas na butterfly David Nyangaresi kurmokoro ino gaire gas na butterfly Chofre Olango na ire gas ne Chofre Olango ruti kunyamira na ire gas ne timu gete ya Limuru ekorosia achius nero ndako mwalimu ndako na chake aya Mr Geoffrey Mounde naye kwa ivolege kombe kia sub county league kwa imokire kige county andake nsavalike gochaba etibu ende osekanete kulige kombe ingira bose mbikira nyale korwe linde na kisabali yo kwa gukere timu kubulige kombe sabali yo kuira kombe teli rahisi sana ni sabali ya Kongo ndege tanga ni nokwebanga kurase management ya team because kwanda wake mepira ile data resources lazima mtu wale chwes ekarumu atware chwes echo lazima mtu wale the right team mokwenda wo tumeka so kulige bunyangongo obanga abantu abo masoesi umanyenda kibakoragira na kibago travel bagenda betigali ebintu ne esabali egenda repaka wikira ekarwa kona beti na ndeba tokimbe kwate motivation nona mashabiki atokororo ilinde lyabaye omoye karwa wakumpiro uyu mpaka banyara bako bakoreta results mwata sama ngana yo mupira esabali igentekanane at the end of the day tutagete no ko win so ikaro ko win le waronanga esabali preparations ya chia ombi ya challenge andake abagani tobata ge studio Patrice na Geoffrey ndara timu nyinge kurwe sorongo bono rwagusi ni mete kurwe secondary chinyinge nchia bora nto chabane se evi lab ndara timu nyinge chiagusi bona chikoleto wa melio botindi ime ya Kenya ime ya East Africa kira bona chirwe sorongo rwagusi andake nkayo mo chandole na nkilikera akoru ndeki timu no kurugusi ne evi lab penya utoro wa melio botindi ime ya Kenya eso bwagale egente gitangani yakora timu cheto tichiko genda mutwale nilio konyoranga abana abagwaga timu iti imbabu at sponsorship buyaigo mwana akurugeti na ndo jokorake naende ochikwiligeria alafu kerba ajire sikogaria konya dole ntubugati bantu baito bagoreki paroro bakobwata kokagorwa ne batanga umoja sajo nero numuya karamuriria ngo umoja sajo na Wycliffe Nyangechi yowakira sapana unomuntu kangoli nona ne national team lakini ayetega tanya kubwa tukobako buyeiga wono ga ne national super NSL kuna wakira
na igite baka primary kanga na igite so asende sano team igento kende abana chitimu chito bokongi chibwate nako nyatubwata bachesachi abaya lakini wocha konyora a team, a technical team ekorigereria omochesachi emanyanga na yekumubeka na emanyanga muchesachi yekumubeke nambende ni nambeye egero omochesachi onyora omupira raisi egero ororekana onyanga aguntubwate obokong mono igatubwate trainers tari coaches chikochi ne chinga sana abantu abangi gabale trainer na tutumia una a coach akoma tini tactician ndake ndakona chake Mr. Patrice twarorire kyombikirikia Football Kenya Federation FKF yachakira mangana yo gutwara CAF B gose CAF D trainings ya coaches imechi county eju cyachakire andake una Mr. Geoffrey kwanyolde chi opportunity bune chinanchira kichire gokonya eso good train chi coaches cheite sorongo rwa gusina Kenya eso bwagare ama bakamuna ina rororo aso go train chi coach or just say sub county a county na onye national but the problem is ogo train woko kwanyora FKF ekwaroketi chibes chinka sana go just say machinani aso go train ekwende yu kwanyora nange training yu ekoira amatukabe was just a week ya moto konyara ko master mangana a coaching neta getambe kwende ntambe no nyo motie elinde yo wanto kusaranga FKF nya yako bage korata resources chinyinge o chaso go training kwende yu nalio mate coordinator keregento e coordinator nya ko wa identify nanga abanda getine kingo babanga oyo nabo ate talent kusota kwa talent but tuza konyora nanga ndori trained konyora ntoko genderaige uko sabango nanga chikochi nchiroro but kerengaki janya koba cheru na chiro che refresher training banya ko mata mopira ngo chenjio kerengaki na baro banya ko equip na mangana yumo technology mopira kwa ndara elindelio na libaranya ko ba ko kinie mepira se club chao Wancho muri nyoro blat nonya entora gutiga isiko nabanya nakoru obosemi bwao gosebirengere livia igorega neto gokwanira andake inkirikega netike koru asorongo rwa gusi tutwale abana bange gose abaki abankoro esemo ya gusi batoke ime timeto ya Harambee Stars batoke sebilabo ibinene ime ya Kenya ime ya isiko ya Kenya gose ime ya Africa ensengima abotomera SMS yao wetere na mbe URS screen igorabu oru ososange ebirengere livia amona itu nyora naende na wotorikera SMS gose comment yao ime ya Facebook live okwanda koligi Ndizi TV News na bokora live program ya gendrete oveke SMS yago sebirangere libyao tobisome kuru agese studio ande na bote binka yogo tobwata koru aige sabe na tobwate Mr. Patrice Mishira na Geoffrey Mounde andake bono twarolire emirongo rwa gusinda Nyamira county bakora emini league yabo chitim chia Muruga FC na Riamoni chikari bagali ya vene lyo kwande ime regional league dorande wiki ya eta ime Akisi county ndo twara chi play off gose a mini league team chirichi atagana se chizone ao ime ya Kisi county league abo sora chi team na chiavo ndora ITTFC tukarura Gucha FC tukarura industrial chigeso kia so bonge semelia ogembo chigosori ime ya mini league no mwelioye e final ekabane team ya small Simba kurwa South Mogrango ya nyara go ikoru egole 1-0 ne team ya Getembe FC abone se team ya small Simba na Getembe FC chigo chiko represent orongo rwa Kisi county ya Nyanza regional league na kurwa semo ya Nyamira ne team ya Muruga FC na Riamoni FC chigo chiko represent ensemeri ya Nyamira county andake inkiora kwa ndego rechi team chitwa kwa nire Muruga FC Riamoni small Simba chie tumire maka bona chaikire elevo yoko enda ya regional league tokochaka naye Mr. Patrice kitimu echa Nyamira county tinyole tinga kiyo kirigereria lakini echa Kisi county nona renge na kirigereria eti kitimu kiria nechingi ya chire na ande chiseko bwatu ya nabo chikogenda mutwe etimu una small Simba ne timu wa mupira organized na ande korekana yeruete determined lakini etimu yango gati mono ne timu ya Getembe timote yanga na sengenjo umwana egoli na rugo soma skuru yane talikere kiki tazavingi yako woge yango gatineke etimu ya Getembe igebwata abana bake kana baligirete ne gitiri tangana ona gumetinga bajibanyare kanya batwa bajiri bake final na bana beruete na bokoranga bakore training igente kenene kitimu jiria chikoreru proper training
alafu chikoji chiri chiabo chibe flexible chigure chikoji chinde kurusiko chikwane chitimu chire na barogo bamenta ideas inkeiga bana chirine chitimu chira kore chiragenda naenda bana baria mberuete alafu na nkora enda nara una bago train mbatakire babe supported bago bintu byo train bago bune bikoro na kanyoro mwana gutu train rige koroto gitatakire go sageti agejigwa ku mupira lakini akia kora ngiya go train kera oja kwa ugeri kyo go sageti konyanga ku muchanda ngo muchanda kirake alafu abana bali na baro bali ndibuya egere babe physically fit aso mubire baragere buya bana baya gitimu kiri yonsi nabo gikogendare Ake mwanje bali timu ya hotevire timu ya Small Simba ya gwata abana bake Getembe FC abana bake nje natwalenga kyo kunyara gusangane timu ya Small Simba asege semeli ya nyamaje na rivalenge to bate semi final ya Matoke Cup na inyore timu ya Small Simba nere se final ya Matoke Cup kuchigoche wiki yego chali tukoria Jumapili asebe chikoso ne timu ya Ichuni combined andaka ye Mr Geoffrey timu ya onare ya saime ya Regional League Muruga FC lakini jibira kwa nere go reach playoff ichia Nyamira County Kisii County cha irama bagachi timu chisoime ya Regional League. Ntona nyaka wangu kwa na kaba se timu ichia nyaka bachi ku qualify kucha Regional League. Bunanga pati zia tebire timu ichio so izakuligera Lemon, Small Simba, Muruga na Getembe. Kuisa kuligera andu bale wakara ba Fredri na abantu abake. Iyo ekoro kibunanga ntubwate talent. Lakini ntotara kore no kolende talent yeto yekini provide the necessary equipment to train like into what the chicon into what evento vitake bips kerege into vitake era so train elindelio ekarwa ko genda gali kwanya nanga mbare physically fit nekarwa ko so geti wato gananga abanta bonzi mbai wana ine egento ko chandete bunanga patricia tebire into what sponsorship bono ko nyora abanta ago chawa ko mbira nande karinga tene kingo anda chiko maybe no invest ko chiko changanke ekini to chiko chera so mupira gali so kale so to ay ko nyora sponsors ba sponsor berabo ebi korusi gaiga etalenti geroro mono ko bwandons Kwatera Mr. Geoffrey Mwancho Murigali ebinebirengere bivya Mr. Geoffrey Maunde Mr. Patrice Michira wande wote ebibirengere bivya boime ya enkoyo asorongo rwagusi nebiyego byo kwa gosori birito bwate tetrando motimo komoko yora kini nyora nabo turikere SMS yao igoro mu rubiri ogendrete ebirengere bivya nantunya reko bisanga takurwa somotimo koyo moke Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwankoiga imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukuma bulibwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo n'ibindi binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro n'ibindi binge buna chijiwel n'ekinsa cyokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyoro bukoreri obusira kegima okobugorerwe mesiyo yao guika asoko chiko yibuguria ayibwe ko manyene boigo onye kobwate libolio nabukugenda guika se desk yabo ya complaints naborobwo niko barakurigiriye omuchando oburendi nigo bubikiri kurwa gisiri ekerogo soharoro naboigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke iyo iliyoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian iliyo nyorobo koreri obusera Gadmart Supermarket ebintu byonsi insiye keramekemo n'amagurianse
Mbia mono mwanchi muri sakonda kubwatio mu ruberi bwe Chigosori ogoche masemo kurwa samagacho Ndizi TV News kuraiga sensemo ya embassy imeakisi county asara tubata bageni babire ntobate Mr Patrice Michira na dogatwara Mr Geoffrey Maunde agutosangana bara bwiguboro igoro ye Chigosori au chire ime yorogongo rwagusi na Kenya nensengima nake taraendo mutu kongo kwandira twarenga chitimu chiri cyanyarire gusuka mutu kurwa sekisi county league Nyamira county league na kwenda ime regional asa igabunege taseni kia Ndizi TV tawote ba congratulations ese chitimu chichonsi etimu ya Small Simba FC etimu ya Getembe FC etimu ya Muruga FC etimu ya Riamoni FC congratulations na all the best as a regionals league gochigo chake nga king kaigo kuruboniga wando tigana mangana yu regional league tocha se chitimu cheto chire ime ya NSL chiligi nchigenderete nelitukolia lero ntobwate Chigosori ibere ntobwate etimu ya Gusii FC yare kosori ne etimu ya Migori Youth ningo tebigune etimu ya Gusii FC nigo yaenda makali ne etimu ya Migori Youth egoria yemo asegoria yemo ne kosori ya kabere yarenge etimu ya Shabana FC yarobeiri ekosori ne etimu ya Coast Steamer asegeti ya Sony Sugar Green Stadium ensemo ya Awendo kurende ngote bigune etimu ya Coast Steamer teigeti asegosori yeyo igo etimu ya Shabana FC yanyora ewokova ne wokova nero ekova obubuyo butangani ime ya National Super League segenja gosori ntangani bachete draw egosori ya kabere bakande draw na Zoo Kericho abono le Roiga nali banyare konyoro obubuyo bwabo wetere wokova kwendo mancho bole tutara kuana na Mr Patrice na Mr Geoffrey wiki ya etimu ya Gusii FC yabwate gosori na Mwatate United abwa timu ya Gusii FC yabwa Chigori ibere asirige na liesagero obubuyo bwabo butangani pi ime National Super League etora nda sensemo ya kabere ya studio nyole birengere libyechi coach igore gosori ya Gusii FC na Mwatate FC. Game imekuwa poa, tumekuwa tu na siku mbaya but the game was okay. We're just waiting for we're looking for our next fixture but the game was okay. I think ilikuwa siku yao walikuwa na luck nimecheza game poa but sijakuwa na hiyo luck but it was their day. Wampata few chances wakazitumia. So congrats to them. So see we are looking forward for our next matches. We are still the league imeanza kulikuwa na hiyo break hivi so imekuwa na confusion kidogo but as Motor United tuko na target yetu kwenda KPL so we still have 36 matches. Naweza sema these first matches huwa zinakuwa ngumu sana because the expectations zinakuwa high so players wana rush to make decisions unapata wakirush to make decisions unapata wana make a lot of mistakes and that's why unapata falsafa tu kwa tuna chances mingi. Game ya leo ya berengia to enjoy tuanyore win tuwabere tokoligi kurumwe ligi ya chake tena ndoro cheka tenena tuwa lose ti our first match ituarenga away versus APS ya Bomet tora tebe yarenge bahati embe lakini rende we come back strong to display romo piromia and we've got 3 points tiko tokonya gosuka mutu ande torenga rating Wednesday yomo pironde to bwata versus Migori torenka anengo nyara tona ne points inda isato egerto suke mutu enare gosaba amashabiki aito ya rogongo rwa Gusii rwacha so bonge ko support umupira ne timu cya Gusii tigire Shabana na Gusii FC yaito egera muri abanyare gusuke step mutu baso none Premier League aliye biwango by'umupira Gusii biranyare biko kina Manchebele vya lenge virengareli vya HT coach vya timu ya Mwatate United Gusii FC abatete na chesebiri Chigosori chigocha kunyara balengo bwikorendere timu ya Gusii FC nigo yaenda makali ya 1-1 ne timu ya Migori Youth asiketikia Awendo Green Stadium negori ya Migori Youth nigo yachedeka ya 90 nichiteka ngo nyumya gosori etaraera na timu ya Migori Youth yanyore eguriria koregana yaba edro andake Mr Patrice Mishira na kiora tebe gore timu ya Gusii FC wekera boni ya bwire gosori yemo ne dre ya lero rafu chinde kanyara gosiri timu ya Gusii FC ritanga ni igangoje tebe congratulations ikiagara una bachaka gomechitorea gocha wikiranga banyore win banyore draw tiri raisi na mone draw ya away match na Migori Youth tari timu gochesara ne timu enkongu ejege ndonda batebi ndo barakore baligiriri mono as a training na discipline akero montare discipline gagoche training mapema na ndo gwere coach okora bintu bire coach okora ke eko batebi igintu kende kera bakogenda siko igintu nda ba advice unabone kera banyorire guri bali siko batanganire ye kiru na gita iki cyomo ye kigo gikoba cyomo erio
gochakera 80 minutes igagu goika coach na technical team iligereri nege what just midfield eichore egere midfield support defense but ke non strike emo mutugaria egere but defend na gore yo banyaji point ejisato tegere una ekere kiro 90 kwanya bakora kibabikiro lakini mbate metonya yali eja bali ngawe nando banyori point ejo nando bacha kubikiro gore 90 minutes ombate mete tiga bagendere kole training mono na mwana hata baba disciplined alafu players ikiona ngote players vamanya physical fitness ne ya physical fitness ne ya player nero we train a physically fit e coach manya koraki imawo je mu train yegeti digere una Cristiano Ronaldo that we train over physically fit calling na role the most physically fit in the world so ke role physically fit ikokonya oko gendale ndake machomere ile ngelibia ya Patrice Michira otabrati nebanda chitim jeto chagusi chiteka chikoska mutu kere mure mutu mwa ranchera kimuranya goichori midfield irinde mwatanga chigoli chinyenge nchigosoa andake abane bara about abuna kere mure mutu the best way to defend is through possessing the ball mwatoro mupire ngakia yonsi tali muira ne maga goseki andake aye una Mr Geoffrey Monde aye una coach aye kiro chengi ya piyo kolenda kere timwere mutu ne kiora teve iguru ya etimu ya Gusii FC kiri ndora nyange ngoteba akaro mupira mwabikire goli mutangaine na ndichekirite kachi cyo mwerio akochi gabanta koligereria so mupira gakonyora ile pressure nyingi ne opponent yae stay ya ko striker getiga ugo substitute striker maybe orete some defensive midfielders overbeke gati so that back control pressure ye timu yuende na liora nyaya ko babo ku manage konyora chi point ejo otherwise uisa gotiga iteka chicha ucho mwana mate kwacha kate maybe umupira ne kerundo chinguru cha ko are uisa gotiga nanga ya te ankora na banta bali ngetiga ye players abali ngorro yo konyora kwa bekiru chigoli na ndo nyore maybe oko lose game we at 11 hour so the best thing ne o change substitution na ndo so make game mapema so asege kwenda ya Gusii FC wona dana nga batembere lakini wono manyete what we need in football is consistency lero luzi mambio win na ndamambie ndo ndedro etiti mukine gondra chire kwigore gap na egap ege kwigoka ocha kanyonanga ekero ocha konyaka kuligereria bono ko concentrate onyore kwende ya ile ligi ya ile so consistency ne ngia sana aso mupira na ndikine coach wenda kuligereria osomige mapema wamanya na kiwata ki opponent yao Sake Mr Patrice Michanya leo correct akaiwa kwa sori ya Gusii FC na timu ya Migori Youth ya kwa sori kwa sense mo ya Wendo Green Stadium korende Gusii FC na yali ngenga umaitema giga ya igetikia Gusii Stadium konyara koro siguna timu chia Gusii yayiga omacha we chiko ya sense mo ya Wendo abona wote birangere biyao okay iona inganga asiyitandinga ninka lakini ali mate yale ngisoba iya ndingana comment neki ase chikoji cheito chikwandira chirigereri ndokurukanga match progression and tempo ekera mugo chaka umupira ngakimugo chaka mutakira mugo chaka mure tempo ya igoro moko gande speed moko myoka mwiga gose mwere chitaika ose siribi mura beka gori mubwata umupira igagwe kamuje tactic mukore holding yake because mwatumire chinguru chinyingi eri ndirakora teratumia nguru nyingi eisego break ko basiko wono moko yake mura araba somanga ngiye korda le goreki ko baeta mwa somanga na kiteka ikomi na ndi mwa yakora na ndi mwa piki na ndi mwa genda na ndi mwa yanga simo siko na ndi mwa koreki mwa just yake lakini kego ikela the last minutes gochakira in fact gochakira 70 minutes ko chigoro au kere player tigabe tayari wako mupira ne tempo ya igoro mon speed ya igoro ga kuno komyeka woga mpaka ne tikoreki che ga kera mo gosira kiga okonyoranga omonda abo break rimoiga ababeke gol so iga uno moko mo alert iga moko mupira Tulenga ya Patrice Michira tulikana nayo etimu ya Shabana FC oikiraboni ya gosori Chigosori 3 na oikiraboni yebata chi point inye ayoko tuare wa cover lero ne timu ya Coastal Stima ni wanyora chi point 3 ne point entangane ya nyora ne timu ya Mara Sugar ya nyara ko kinigova ege gosori ya bentangani ese ba chiete edro andaka ye inkiora teve igoro ya etimu ya Shabana FC oikiraboni yeto uchakana Mr Geoffrey ase timu ya Shabana na nyako wango tananga
mbara ba serious na mupira yo because bakamusidro iga mchero itonye bataye we walk over ye that means no ndero matumaini tare ngobuya ndo kwenda tuligerli what mochando shabana noroi asengencho resources ntengo ramba kwata chisaine bakwenda bargerli ase training yabo elindeli ngalio ngento kuna nanya kwa ngo temo kulita ngani consistency nekigento kiamana so mupira igonye baganya ko ba kuligera limipira yao na banya bakonda kurus na ndonyo banyoli andake nini ine timu ya Shabana FC aseva ko ogosaba kwa buna tire bwente nyare ko kuligera njira nyare twara consistency linde mu streaming ne bitagane se njana ebiyengenjo sana andake ese cyo sori kinde kibekire rero ime National Super League ndobate ko sori gatiye timu ya APS Bomet ne timu ya Kisumu All Stars inyara buna gwikira boniga timu ya APS Bomet nere tangaina ase league gwikira boniga ndenyore APS Bomet nere itete Gusii FC ase gosoririe ntangani pi ne timu ya Kisumu All Stars gwikira boniga tiranyara kubua gosori ende yonsi andake nakora nyara kuriria gosori gatie timu ya APS Bomet na Kisumu All Stars Mr. Patrice. APS Bomet na Kisumu All Stars mchezo itoli rahisi ejina wajira bwatana sana atatia nimanyite Kisumu All Stars no nyetera babuya ngoji bale bakora kubimbuka sana kero baguri ngambata gidi point na bara jine kirundo sana igo nyengori nga wono ga Kisumu na basa koraki na basa kubuga ya Bomet yote mchezo kali nzo asa kwenda sabana bagwenda gosoma korwase APS Bomet baligere nanga baenda te ko chigame chiabo ikine kirato suki so timu ya APS Bomet ase kwere ne consistency yabo nengiere na anda petting na barese kuire kwene rigie so birengere byana andake jesa kora koiro di maite ina watania banene be Chigosori andake gwikira boniga enchire timu ya chitim cha Gusii FC Chigosori chavo chionsi na bochenga away yisengenje chokoba awendo osemwendese opponent timu ere andake nebe ya changiire timu ya chitim chito gotakora wiya imama mera na National Super League in one way or the other na bakonyora ya changiire asengenjo maite karumureka amashabiki na manga gotokororo na mashabiki ne player na patrol guchangia bare sana sengenjo uko baro moyo eso tokana kwenye travel ko Kigali uko kana makonyo nanga one way watangerire uko takore kwere ni kwa uko tanyora amachibwara ya marongi lakini na barobona sengenjo ba manya nanga getiki abo kere lazima baenda away so lazima wachitume bana ngige mu yeto kamtoko enda gari etokwenda ku win yani sio kiuna chike mchite chose jira away te wonto kaenda ya sengenjo ko win Mete Patrice no bate chipoint yako bendese ngani eju kulenda na inde timu ya Gusii FC ningo ya kora namba 11 asa season ya ita ya National Super League ne timu ya Shabana FC ningo ya kora namba 5 na 3 namba 8 me ya league ya NSL season ya ita andake inki chitime jiwenda chikole season ya yerinde chisuke moto nese chiarenge imane NSL season ya ita jitimu echekere emeko namba 8 ndeko namba 11 numaite echika kinga chiramo na ende isukoligeri kitimu eji ekenga ne timu yamo njya project engendo batakire bono bakore na ngosaba abantu bali banjite mupira wa watesi batakire batware chifriendly chinyinge cya isiko bagenda baka as environment etali yanka ebwata masabiki ari hostile egera bamanyanga kibakoraki bakoremereria keno bakora amkorusiko barabakoraki baligigoro egera bake no egera waje kugenda isiko amasapiki na aba mange timu eri bagikonyora kwanyoranga nkutwara bale oboremu baiseko win away matches tinyinge timu eki konyora chigotangana kera nkuri eri bune kera bakogenda isiko aita batro linde bakogosoba kali kosoba kugosoba bapwa mipira mekega osoba enda bakabuya dibagwikanga guchiko koru mupira kwanya bauneri we style getega none peno byali gote mutare kora unere yakora kibapi ko baurwa ki point igo tibaso akimipira ya isike menge ebera manye waka mupira as environment ere hostile egera mbako enda batwaro ko bande Jeffrey Monda ibenga likyo bwata igore timu cha Shabana FC na Gusii FC utoro wa melio botindi bona uchisize timu chirote ko ruisiko ya Gusii ya National Super League tinga bale muno yo mitona party chat ebire
chitimu echigende bande training bono negentu kende gyakabere karabakwenda emipira yaba away bagende bari prepared because batari gotumeka ebiti byanga tabaende bari prepared nanga ngondo turi konyora amashabiki gali agotosumbwa but intwegendo gito to concentrate nemangana ari mupira within the team because no protected ne life monte oracho go kuna kurusu so aye okweba ngabantu mbayo gaiga o concentrate no mupira nando mai mo coordinate kero omuntu okonyora omuntu chire off mwate makorangirani na ekojere ko usikonera yasome game mnaendelea Mwanje muri nebengere byabo Mr Patrice Mishira na Geoffrey Mounde abanya bakurwe birengere byabo gira turanyane gukira Chigosori merongo rwa gusi neji team cyaito ko rwega kibiyoke kinyaro twara amatoke go state results chingia imya National Super League na amamirano ao alikire wekira bino batwa ndo motimo ko mkwego kolende nyuma tara ndo motimo kwatianda soma chi message cyanyale go tumwikira boniga ndo chaiga hai ni Cliff Okwoyo tuned in listening to teacher Mishira good work oyuna barabe no omoroki kwanyale ko kisenchere mugo seyende ndo ndo wateba ni Kondani captain 001 ni Sara Ontita shabiki mkubwa wa timu ya Arsenal FC we atore samangana Arsenal tanyale konja manyaso ime Sara Ontita yonze kubwati muruguru we Chigosori yatora ndo motimo komoke tonyora mangana maya achinsa ikomi tokoirana ndoga ndire kwemanya mange Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwankoiga imiyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwe birenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie insiye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorwa bukama buri bwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwate bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreri obusira kegima okobugoreri bwemisiyo yao gwika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda gwikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakurigiriye omochando oburendi nigo bubikire kurwa gisiri ekerogo soharoro na boigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke yo iryoko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke yo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi cha Guardian iryo nyorobo koreri obusera Gadmart Supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo namagurianse Chigosori na Steven Ndemo numurubyo wukumanya iguru yari gokorekana asibru bwogi Chigosori ao kurborogongo rwogusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na kukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda goika chinso ikomine ibire kya Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iburetwe gwikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiryo no kurbugo sigita guchase omuntonde iryo nere amanye gwetoma gwekebirengo byigoro
Brian Sagini Isena nigairire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emegano yabo kira ritukurie juma chinsa ibere cia butuko na boigo mwiroro ritukulie jumapili chinsa isano na isato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Uraiya. Chingigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyore nekerenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye manganayo no mungina rero karansana abanga ari nyumba manya saba karansite naro bakomya bayiseke abaganga abari kunyara barase meino umuralia Vincent Onyancha niga isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga mange tokwana mange kero tokwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kibinto byare na kibinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo mwiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro cy'ogo cyako obwonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bw'ebirenko bigoro mwancho muri na kwaria ririme yo murobiri bw'esabari yo bonchiri murobiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeke 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo iburi yayo nayo mami nawe ukwanira ubona gikware nkwigo ingese no metuntu wanjite mama imetomana abantu banyangiye omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokurenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kurinda efamilia ye sabiri nerutigirwe efamili iliokonyerenda orote nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako soma. Mimi asubuhi niambia niende kucheza, alafu utaki kunipea chakula. Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenyateja. Aya, bye. Mbapekete makuru bye. Kochakira rero yakonya kwenye kuomoga konda maru okoretere bintu kurunga kokone eri kwanya kumba nero ko ibere inju. Aya. Ngina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso na wagansa kutio kaigu mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo koli endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabagenire lakini mpara nabatigire kwarorire nche nataka ngake none simigaria aya ndanyi none na macha uko kwetu mpeketoni
Ushomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Egi asiriri njira ruguru, njira maate kirigiri njira ruguru. Obe yange, obe yange, obe yange, urangeria obe yange. Yerelia egosori yokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere nenusu cha butuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchakira chinsi ikomi cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV. Mambia jama tuko ye wiki gochakira Jumatatu goika Ijuma chinsa ikomi ibere cha mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV. Kuna botambe toko chakeli rituko ryao ase ogwansu tumede na manga koraganire rituko rigoro nugo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mada tena kiti ganda soki gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe manjo moriya lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa rituko ryao asenjire ndunge kima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wechera kuneli ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kiri gwasibere twasejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na goto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osebalimo gotorora kurwa sinsemo chama chingumbuano siesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie ime ya Ndizi TV. Asubu chia mugaso Mwanjum muriria ndonsia sobera ni ocharagire chinsa ikumi chabano marwa chinga ngo kwarani asemesa itwe mangana mayende nyari ngo kwerera na rya tekire kurmambia ho ikaboni no kuboli kwane kuseni ngo ko sababu na inje ho ikomo elio kuna butamba maleta ne Brighton Makoli
asogo jakero mwanju murigeria nigo bona abateneri be gisukuru amo n'abayibori koru ase county ya Kisii bagokeire gose bachengeire umuroberi OCPC uyu megardo na competence oyo ochaki ne serikali bono nigo abayibori abo gose abateneri be gisukuru aho bachengera umuroberi yase bateruna nigo konyire abana gwetera nigo bakwigirwa egekoro nemerebo aho eye etakere gokorekana ase gisukuru bono nigo bomeranete ase county ya Kisii na batebuna emeremo eye achakiro korwa korengana na ase syllabus yenyi nigo bagokonyora obonjoro bonene ase chisemi tigatonyore oroboti oruna rokobwatia kura bugia kura magase magase babo. The syllabus has changed completely from what we all used to know, and now we are doing things that will affect the lives of the children as they grow. They have been learning about cultural dances, they have been learning about cultural music generally, they have been learning how our people live out there and what they do, the businesses they run. I am sure you have already seen the marketplace where they displayed all the wares from bananas to maize, sugar cane, kienyeji mboga, and the parents have bought it in big numbers and they have appreciated what their children are learning. I know most of the children don't even know where their children get the vegetables or what they look like. They just find it on the table and they don't know it comes from a market. Culture among our community and our children have to go to learn all these things. I want to appreciate this syllabus, honestly. For me, I appreciate it and I want to thank the government for thinking far, because our children were going to perish for lack of knowing our culture. Watoto wetu wamekuwa wakifunzwa hasa mambo ya tamaduni zetu za Wakisii na jinsi ambavyo sisi kama wazazi tunaweza kuwakuza kwa hizo tamaduni. Tumefurahia kufika katika shule hii kuona mambo ya competence based curriculum. Kulikuwa na sherehe ya jinsi ambavyo wanaweza kuuza na kununua, ambao wametutumbuiza kwa nyimbo za kiasili. Tumenunua chakula chetu, kama mimi hapa nimebeba kuku ambaye nimenunua ilikuwa katika shilingi 2,000, nimeinunua katika shilingi 500 na nimeshukuru sana. Wazazi ambao tumekuja nao wana furaha kwa sababu watoto wetu wanaweza hata wakaongea kwa Kikisii. Hekaro togosuka bosio bono nige byombe biri bitari bya serikali byagendere kuboria serikali anene kobeke meribiri abene rikwena kyabuna meribiri ngo bekwere eliye gukora okunduriwa kukugenderete kwenekiwa asense yeito ya Kenya baigo nigo baboria abakenya ao korigia chinjira chia bene cyukora imechando ri babwaterenedi anene asinyumba jabo yani gagoja maiga yebikorwa byokuita gusekurusha omoyo bigendete kwenekiwa asense ya Kenya aya maiga ya amatuko 15 no mokoera ayu achengerwa gosarigerirwa enjera yogokora emeroberio erigose mechando ri bwaterenedi ase okunuriwo kwenderete kwenekiwa asense yeito ya Kenya ase amangana ali agendete kwenekiwa ngamo no kwerusia moyo gosichisegi chegenga amo no kwarukwa kwa bana abanyaruka. Esther Kimani, mimi natoka katika eneo la Nakuru East Sub County. Tumekuwa na siku 16 za kumaliza FG za 16 days of activism. Tumekuwa pia tukihimiza wamama ambao wanadhulumiwa katika maboma zao wakaweza kujitokeza, wasijifiche, wakaweza kutokea katika umati ndiposa wakaweza kujulikana, maana tuko na organizations mingi ambazo ziko pale za kuja kusaidia wale wamama. Na tumekuja kuona ya kuwa gender based violence haiko tu kwa wamama bali iko hata kwa wanaume. Kwa hivyo kama ukiwa pale kama mwanaume, ukiwa pale kama mwanamke, nina himizo lako siku ya leo ujitokeze ndio ukaweza kupatana na watu the organizations ambazo zimejitokeza, ukaweza kwenda kule na ukaweza kupata msaada wako pale. Pia tumekuwa tukifight na FGM. Wasichana wale ambao wamekuwa wakipata the FGM, hilo ni eneo kubwa ambalo tumekuwa tukipigana nalo. Wasichana waache kupata ile hali ya FGM katika eneo tofauti. As we come to the end of 16 days of activism, we have a message to the community. A few days ago,
there is a police officer who killed a number of people, including his wife. And so that tells us that people are still normalizing gender-based violence. So we need to continue with the war, and we are calling up to the government. They promise in June, by 2026, we'll have done away with gender-based violence. And we are asking the government to come on board and to ensure that whatever they promised is being implemented, so that we can have those programs at the grassroots. Yes, this 16 days of activism for this year have been dedicated to ending gender-based violence, and it's very true that gender-based violence is now not just a Kenyan problem, but it's a global problem that everybody needs to address. In June this year, our president declared gender-based violence as a major issue to be addressed. He's put in place programs. He's put in place a lot of committees to be able to address the issue of gender-based violence. As an organization, we support community leaders because we may not be able to reach every individual who's being violated. But the strategy that we use as an organization is to be able to support community leaders, women leaders, and in other ways you can call them gender GBV responders. Omugwasiri w'emirimo Simeon Cherugui nigo bona babolirie abakori emirimo bonzi yense kogendera kubwatia amachiko n'amarwa ali abekire ne wisara y'abakene wirigwetanga konyorana n'ebinyinyi bya COVID-19 umwanje mulire unyoro n'ebinyinyi bya COVID-19 ebinyagedeno Omicron nigo byanyabi watekase chinze cha South Africa, Botswana na Nigeria kurende serikali wetere wisara y'abakene nigenda tukobeke mirobiro yabene rikwena kebina ebinyinyi ebimbiri goso asense yito ya Kenya kurende nigo twaboliwe kubwatia amachiko n'amarwa ali erigwetanga guru ase ebinyinyi ebyo. Because every day in my office, I receive petitions for payment of work injury benefits compensation. It means the level of safety at workplaces has deteriorated, has gone down. Where are our labor inspectors? Where are our occupational safety officers? Where are you? Because the more cases that I deal with indirectly means that we are sleeping on the job. We should be able to prevent these injuries before they occur. A small mistake can lead to fatal accident. So that within the ministry we put everything under one roof to receive, process and pay. Maiga yomurai wekia magyo DM Laira Morodinga gutangasa bene bunangu cyari kuri kiro ekenene kyoburai umwaka woja anene garo twendete kwereka cya sobo cyore banene nigo bono umurai gosoma konyi bumurai bwense Dr. William Ruto aradina bateyabuna erenere bieka obwate amonjorulio amagendero ime yense yito ya Kenya boigo bari bakomoko bokonigo basingiriho teyabuna ekiama ne kya uda agera chikoreta amonjorulio sense yito ya Kenya asibono basabire na banyara bakugoko boko na koiro burai wo mwaka ogocha. Mimi nawaambia hivi, Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nguvu, sio? Mimi nawauliza jameni, kwa sababu ukiona wale watu wanatuhubiria ati mambo ya umoja, lakini wanatupangia kutugawanya. It is the biggest contradiction in the history of Kenya. For those who are giving us lectures today about the unity of the country, when on the other side, they are the ones sponsoring ethnic, regional, village parties to divide the people of Kenya so that a few people can be beneficiaries because they will be tribal chiefs and they will be rewarded for being tribal chiefs. And that is why I say, the people of Kenya, mimi na wauliza, Mathayo 7 mstari wa 15 inasema, jihadharini na manabii wa uongo. Tuko katika chama ya Wilbaro ambayo inaitwa UDA, which is a national party ambayo inaunganisha jamii zote ya Kenya kutoka sehemu zote bila kusingizia jamii au eneo mtu wowote anayotoka. Tunasikizana?
Hivi majuzi tunaambiwa kuna chama fulani ya jamii fulani wanasema sijui ati wanaunganisha jamii, na hakuna kuunganisha jamii kama unapagua jamii wowote katika kaunti wa Narok. Maiga yekiombe yechimbebe amo nobajoli ABC koralibene buna murai onde bwensi odirie tikuchikurie kirukyo bajoli bonde bwensi mwako goja tali gochigwanjeru kwenda aseme chango au imeyenze yeito ya Kenya bono mo bishop Kisi Diocese Bishop Joseph Mairura nigo haya kwa naya ime ye kanisa ya Cathedral ekrobabwate omochango igu oroboti oru bose igu buna bishop haya kwa naya kufanya mchango, lakini serikali kuna muda inasema sasa hakuna mchango tena, kwa sababu itakuwa kama mlungula. Ikiwa tunaenda kufanya uchaguzi na unafanya michango hivi, inakuwa kama mlungula. Serikali ikitoa wakati muda lazima tutii, lakini hawajakatazwa kuchanga. Ikiwa kuna jambo la dharura wanaweza kuchanga. Ijapokuwa kanisani ni mahali pa kusujudu Mungu. Kanisani ni mahali pa kuabudu Mungu, ni mahali pa kumtukuza Mungu, sio mahali pa kelele na hivi. Na hata Wakatoliki wanapotoa pesa ni sadaka, Kwa hivyo watu wanaoruhusiwa kuja hapa kuomba ni Wakatoliki. Ikiwa wewe sio Mkatoliki unaweza kuja kukuombea, lakini ukimya. Sio kupiga watu kanisani, sio kuleta madharau. Tuheshimiane, kwa sababu kanisani Mungu anataka tuheshimiane, tuwe kitu kimoja, tupendane, tuwe na amani. Kupiga kelele, matusi kanisani ni laana kubwa. Kwa hivyo tuwaombee wale ambao wameleta kelele kanisani, Mungu awasamehe. Na kwa kweli maaskofu wote, kikundi cha maaskofu tukikutana Nairobi, tulitoa hiyo habari, wanahabari mnajua, tulitoa hiyo habari ya kwamba kanisa iwe ni mahali patakatifu na hakuna siasa ama wanasiasa kwenda kupiga siasa sawa kanisani. Hapo sio mahali pazuri, pengine watoke nje. Wakitoka nje waongee nje ni vizuri, lakini hapa wapige magoti. Asante. Omanju muriari go ikabona ngo butora mangana aito ye jinsa 10 kone ni ngo goboli na no chikonyoro na nje chikuraga ensa yamo yabona maraga bayinde ngo manyi ali amanga gana te gwateka ime na isko ya gusi korende bakondra gotubwatia se mitandao ya ito nyora sensa ya Facebook Ndizi TV News na sensa meri ya YouTube Ndizi TV News na sensa meri ya Twitter @Ndizi TV News eno nyara kwendera korigeria gosikubwatia emerobiri ya ito enyorana na bakondra korigeria emerobiri ye Chigosori na bagosoria bunenda tokoretwa amo naye na sakito na mbeyemo Steven Ndemo karabwata bagani ase studio bagenda tekwerera nakuriye na aliara Chigosori ao igo gokoboli tosuka una botambe ndoke Brighton Makoli. Ndizi TV Ubwansu bw'omuguzi. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igo gutwara ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukuma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ejwere muriro
nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kegima okobugoririwe mesio yao guika asogo chiko yebuguria ayibweka omanyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guikase desk yabo ya complaints na borobwo niko barakurigerie omochando oborendi nigo bobikire kurwa gisiri ekeroko soharoro na boigo mbabwate asokwege kigari yao ekeroko so iseduke yo ilyoko nyorobo koreli bwabo batarire aseduke yo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi chia Guardian ilyo nyorobo koreli obosera Godmart Supermarket ebinto byonsi insiye keramekemo namagurianse Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gakorekana asibru bogi Chigosori ao kurboro gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na kukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge keraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso 12 cha Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iburetwe guikabono korende ngero igentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwikebrenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nugwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Reya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi uyore nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chinhencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babanga ari nyumba manya saba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara barasemeino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransire n'abamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro y'chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kera ritukulia la misi chinsa ibere chabutuko na boigo mwiroro ritukulia juma chinsa isano na ibere nejideke 15 chia mugaso sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa mupia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobonchoreria nigo tokwemanya amanke igoro yogo chako bonchoreria koremereria na boigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tokwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro bonchoreria bwebirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerena na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu ito muntu kare moyo
Iburi ayo nayo mami na ukwane ruona kikware nkoyo. Ingese no metuntu wanchite mami. Imetomana. Anya bantu banyangire. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokurenda ngina omongina nyamusi uyu rwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda orote nilifukuzwa shule nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbasa wako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Nani nifungulie chakula? Nini hiyo hapo ndani? Ndizi. Eh? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenatenda. Aya, bye. Mabegete mako mbaye. Kushakira rero yakonya kwenye kuomuga konda maru okoretere bintu kurunga okoneri kwanya kumba nero koibere inju. Aya. Ngina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso na wagansa kutio kaigu mwana one inchengo konye boli nyamusi iwo koli endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabwo atabageni lakini mpara nabatigire kwarorire nche nataka ngake no ne simigaria aya ndanyi no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Aya egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange obe yange obe yange orangeria obe yange bana zebibe selina koebuze yereria egosori yokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kira rituko rya Jumatano chinsa ibere nenusu cha butuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchakira chinsa 10 cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV. Mambia jama tuko wiki guchakira Jumatatu goika Ijuma chinsa 12 cha mambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV. Una botambe toko chakeli rituko ao ase ogwansu tumere na manga koraganire rituko rigoro nugo tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensaki umete sara umete ensakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena kiti ganda soki gerogo isiko nda nyuenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo muriya rintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamin gete vitamin D murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa rituko ryao asenjire ndunge kigima ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karowe ikiwe sherobneri ya Committee Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mari bakokore egesibo kiao kirigwa sidiretu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na mugoto tweet ase @Ndizi TV News ina tokonyora uchumbe yao asenjira yobotirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mongo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesimole tokoroka diaspora amago tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka kunyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie ime ya Ndizi TV.
kwari no mwancho muri randa cia sauti tukuru imerongo rwa gusi wale watu wati meya mitandao ewe Facebook Ndizi TV News, YouTube Ndizi TV News, wale watu wati muri bili wechi Chigosori wocha na nche ya masa ya makuru waiga imeama gacha Ndizi TV eritare nkoro ku Ndemo Steven usokonyora chingaki ndoke Captain 001 wechi Chigosori na igese studio ni mbata bageni babere omogeni okranste sokoboko kwa nego saiga gati nigamanya kaine buna Patrice Michira na asokoboko woko be nigamanya kaine buna Geoffrey Mounde abutotole na abwe sabari ko chakira chinsa kianda ketoja itomoro bili wechi Chigosori batokojire biregera byabo nobo semi bwabo otebia mangigori enkoyo ne Chigosori imerongorwa gusi na Kenya nensengi maso bwagare bona tugocha senseme ya kabere nyora botulikere SMS yao gusebirengera byabo wete nambe URSS screen igora abo tebia lietari yao kuro lego tonyora koru timu kile go chotire lime ya Kenya ime ya English Premier League na chegese studio ndone kiona tuanyalia kwenye soma kiboikira nubuna boni ndo cha SMS ya Jafet Muku otevale nge captain we team ya strikers kuro sense ya moya nyabiosi ndokonyo kokonya tole ya masa ya makuru iga ime ya Ndizi TV News na banda bangi na moto kalchi SMS chaino na itwa iganto ene kibuna mwira tole gochirika ndake sali bako tonyora boni gana bako bainyoli amaliye taito na nkuru nsemo kichiri mokoro to chaka naye Mr Patrice inche una mwa igule nkuru kwa Patrice Michira seitere birongo ande school ya nekuru kwa Our Lady of Victory Nyabiosi Secondary School lase Nyaribari chache Kisi Central Sub County Virongeli ya Rogoro Virongo ya Rogoro naende ande principal ya school hiyo naende coach yetimi school hiyo Bemona Mr Patrice Jeff Nje samari ta Geoffrey Mounde gonkor korwa sensema ya Osamaru se wadi ya Osamaru igonde assistant coach ya Moruga alafu na founder ya Nyakoranda FC Mwanchibuli governor cha igese studio tubata ni korwa se county ya Kisi korwa se county ya Nyamira rinde batorokie birengo beto bya ko Sorin kaibire na nchera kituranya leko bisuki ese ebirengo biri bya igoro ndake wana tabaswa se meno bya Kenya Premier League ntorama ga yogutwaro kungsanoko nene yati ya wizara ya Chigosori inse ya omo ambassador Amina Mohamed na wizara eligo se Football Kenya Federation ekambikalio kora omupira ntwaro FKF Premier League ya nyara koira nera na chitimu chagendele ne bimeno byabo simino byale ro wikira boni gani gondo che timu ya Nzoia Sugar yajara kwenye ikora timu ya Kariobangi Sharks chigori sato asegoria yemo ebigosori egonderete boni ga ase entunde ya kabere ose second half nige timu ya Bidco United na Kakamega Homeboys chire makari 0-0 nyora Kakamega Homeboys igere se top 3 ime ya FKF Premier League wikira boni ga ere makari yo gotabekana Egosori negendete boni ni timu ya Mathare United eyo kogosori ne timu ya Nairobi City Stars ese wikira boni ge timu ya Nairobi City Stars ere motu chigori ibere asirege na diesagero nyira boni ga Nairobi City Stars igera abu namba ibere sorry timu ya Gor Mahia tera gosori bono Gor Mahia chire namba 3 boni ga Nairobi City Stars bunere iga nigere namba ibere alafu egosori yo mode gendete seriti koli rero ne timu ya Wazito FC wikira boni gere makali ya 1-1 ne timu ya Kenya Police FC na nyora Kenya Police ne timu ya Kinasoba ngukuru National Super League boni gere ime ya FKF Premier League andake Patrice Mishira wikira boni ga ngora tebigoro ya Chigosori timu jeto cha FKF Premier League timu hata ya Nzoia Sugar Kariobangi Sharks ngolengia yana ketinga kanga Kariobangi Sharks nere ale uita Nzoia Sugar lakini Nzoia Sugar nyote ngetanga ino in fact ya bua 3-1 that's congratulations they have tried watemele sana kiera Kariobangi Sharks na tiri timu irense ne team kwenye very organized lakini ende Nzoia Sugar kuru western and my thing angwe tomobale kola ngina kichi babwire awate ba mpira udunda alera udunda in behalf of Nzoia Sugar Kariobangi Sharks warara andaka Jeff Monde na kiora tebe se hivi manene vivia lero senda tebe manene vivia lero mpira na ndrete viaga wase Nzoia na Kariobangi Sharks timu cha Kenya cha orokiri na talent na roro na ndeka roko nyora to score goal maro mne chonyora 3 that means ile team are organized na that means striker chetu mbiche kwa Vegas no kwa tainanga congratulations mbia mono andake tukubatia mangana ye Chigosori bado twarra timu ya Gor Mahia FC yanyara ko sole timu ya Otodi oyo aige mense ya Kenya
hase ntunda ya kabiri ya mameraniali a CAF Confederation Cup kulenda se evitie vya Kenya iganige timu ya Gor Mahia FC yaenda makali yagoria yemo na timu ya Otodio yo kuruense ya Congo iyo kerire timu ya Gor Mahia FC kunyara gosoki guisiko ya CAF Confederation Cup asabane timu ya Otodio ya sukire moto esengenja sentunde ntangani nige timu ya Otodio ya nyolito ubuibwa 1-0 kere Gor Mahia ya cheta sense ya Congo andake ingi asokora kwa ukirire timu ya Gor Mahia FC utaenda timu ya CAF Confederation Group Stages sababu nko majikororele nene ase kitimu kito awase Gor Mahia ire yemo yao utagendera mutu nkoranga mbobwate problem as a team selection and especially mono as a defense defenders bakubeka mono oika bakora jimbe bakora magosa wacha kumupira kurua side ya itoma box ime danger area role is to get on cover a defender umupira anyebeke midfield and up front bamagimze gibanya bagreke to abigire ejigol alafu kumayikora ngo bwancheli nko bororo asogochora players mpali kuri Kenya imava bachore the best wikira kwa nyamonde na ata yetinga mo player chogwe kwenye beka setting yaga tuwa team chikoba wiki yake naone kezo kubeku gore yamo tuarusu onye tuwa bege tebere kanga to practice kanga to progress alafu anto what problem ya strikers Kenya tuwa strikers wa abagwa kaga bali bako chance banke bali baya ande usokonyora usaro sire usabwate chi problem ku nyumba onabo chigiti kabwate birengereri bogo na taba we proper sponsorship na ende ndusi example as Lali Flangnik Ragnick Manchester coach coach ya Manchester United again that the contest Manchester United a sports psychologist as a team omuntu kulpima players evilengele mayanga omuntu nabwate problem umanyana gya goraki akumugaide so that player ke osagiti konyora evilengele byo spia bite kando agoranda umupira into bwate problem uneye uka totwara laps yake gatwa pansit lakini ntubwate talent jingi sana but laps inkenge ke gora totali kuenda mtu andake na base getikeli kia Moi Stadium imensemo ya Kisumu asana sangano morikemane bwe timu ya Gor Mahia Mark Harrison yo kabiro magosoli bwe timu ya Southampton imenseri State League ya English Premier League natora ere mutibe ebimane bya CAF Confederation Cup nigaro chembu ye timu ya itore friendly chinyinge rali senga kia yura litwa Shabana FC ya gosoleti na Gor Mahia segetikeli kia Moi Stadium Gor Mahia kabuga 2-1 aende bakagosoli na Kisumu All Stars esegetie kwese ogwepi mamutibe bane bya CAF Confederation Cup andaka ero chembo intikeli yo morike manene makari sonanya lete koboru yerete timu ya Gor Mahia FC kabu yagani ryenyo robo buyese egetiki ya Kenya iga andaka inkoroche obokongubole okay mbona siriwa es obokongubara sasa timu ya Gor Mahia ngira ne maigake Gor Mahia season cha Gor Mahia ya berege go perform bya sana but technical pensi yabo it's like umusarano noro mokeigo noro gerinanga club kya Gor Mahia cha Kenya kubage kwira na magega biso koligeri SM pira yabo na egento kende midfield yabo ngodivanda na Patrice ntobwate striker chingi sana kurugega Kenya but abantu ntobwate problem nabantu bago supply mipira kurugega ba feed those strikers oinere a point yenene yanya ko bage kumisia se Gor Mahia strikers baroro mbaliko feed ku mupira mono so okonyora mupira either from these wings mupira tori goja 11-7 mupira tori goja so strike njira they you are expect ya economy la kabe ke goal onye mupira to kortiki to iyo bago cha sombero rapid defensive eyo ko ba cost because ka ro ko mbero defense ogo sugumu mono muno sugumu mono okwanyora goal ya korek ya bikuru go cha side eno na ne mwanya ko amoko bura isigo inere point ya misdinanga atware chi midfield la chi creative box to box ba ko genda na limo pira yako ba o make striker ya shine yeah ase ensaito ya Kenya useme ya FKF Premier League asenga kentambe Mr Patrice na Mr Munda abo wita babunati ndonya gutwara season yenda yonsi e player koru FKF Premier League kubunga chigoli 50 go chigoro
most of the time top scorer Chigosori 18 22 igatemete andake neli etoguchesa a defensive game ono go say we have good defenders in Kenya bago deny the strikers ama bago yoko vunga mange Patrice kuno yeminta kwana a problem tuwate ne tuwate problem ko midfield onye midfield there was supplier a defender and a striker omupira ajigo score a striker yamanya kuirana yaja kuri umupira ribaga kuri baba mutwaria afocus tiaze uri abanyoro umupira umanyaza kubeka lakini wanya roncho kane round je kuri umupira nando je koraki kuri asa kubeka utumeka more image ukira kwanyoranga orosire usino watali okora kuna uncho kana iga urusire focus. So what the problem from our midfielders? Not what midfielders bago precious striker. Okay, is kuri una Cristiano Ronaldo. Yanko ngo kwale. Lakini tara nyora moto kumubekera umupira bantu kumubekera umupira ngaka ero koraki. Ukora yanda gusto ndo cyo koraki ochikuria. Ine problem ya moto wate. Na ndende na nateba defenders baito. Ko utilize chances. Umupira banyurute tute upper midfield inyo set to strikers bakore. Embali gukora ente kimono banga tobiri kuri manga tobiri etimu na Arsenal na bego piri no ngo egoli yabo ime paka mwino the Arsenal iri enkuru lakini intubona yantu bwati players vala piri like that is better babe kumupira up midfield inyo samba so just strikers banyore bamnyote mutu rero mipira yako na ndege ntokende ntoragete creativity okonyora the defense that is number 3 and 2 bade batene ine magega bawa kumbira oli omokoro kada kezo nyore abantu bari creative so omopira go chire motu aba number 3 number 2 ba panda so that ba a support number 11 na 7 ba go shift go aida kati yake na liyo konyoro go press ya opponent ya omono na again tokende we need midfielders baringe muna babaramba umo ndama like tiatu meka Fabregas in fact Fabregas gale koligereri buna nyoro mopira amaithananga striker somewhere okobekera mopira ali so target but bono gaigo monda okorera mopira sing njogo koereri yerde kogichoru asokoro kwae gochaba tati koma inge ogaraki okorera mopira ikine kigendekenene coach jibanda chirikereri menanga otware midfielder ere creative ando refocus okuligere bwanga buna nyoro mopira umenyera ngo sapra ombera number 11 ngo sapra ombera number 7 ngo sombera number 10 yeah sake meno kende kia itopo litosana emiyama meno ya CAF Confederation Cup nase abanyankobe league ya FKF Premier League Tusker FC baba te gosoli ya away ese wiki ya eta seba gosoli ne team ya Sfaxien kurwa senseri ya Tunisia na no matenjere eseri ya Tunisia banjitengo yo sana especially kere egosoliere ama meno na CAF Confederation Cup abwa se team ya Tusker FC ya nyara goikoru ne team ya Sfaxien away yada kinkiora tebe igore gosoli bito chakanaye Mr Jeff Voniga nda base game we nanga Tusker nechi plan dance ni you know Tuskers mbabwa the resources Jonesby na nde konyo barole kananga ne team ya pikiri but plan dance ni cha players na chia gara chika cost team ya Tusker koruzi kwa seke mina nekyo ikiwana kwenda nanga kuba ruro bana balengera the next season ni ende na kitoko kwarta koreki to ndo ba fix the problem ya ichikwen chi player chabo chi plan de jinsi ni kwa nyoro mupiro mwa luzili nyora Mr Patrice Mishira asentunde ntangani nige timu ya Sfaxien ya chita igame ya Kenya na bakaenda makari ya nil ne timu ya Tusker FC krende ntunda ya kabire timu ya Robert Matano timu ya Tusker FC ya koru 1-0 away ali se osole yubado timu ya Tusker ya nyorite red card kere alenga away ali andake eso kwa kodigete mete gose igantangoro point nero ba miseti kere balenga away litanga Tusker njate meta sana mwise kolira umupira wa timu ya Tunisia warabuni ali ne timu jiko minyoka ili yakabere ne timu jire physically fit ko woje guyikiranga ne gore ya mabegetu mbate mete ono ndukole nkora ukia gete bakabua bire bintu I think bitatu tanga ni timu ya Tunisia na tabere ijiwa with speed pass yabo jikonda speed na ende buna rule pass yokorega oiga create a chance ako give pass over in fright and kamenyogete alafu ngento kabere barabuo koranga igabare physically fit banga chifarao na bonga te ngora barukayo bare physically fit anya phones ikia gatatu timu cheito mono
na hande kolengi ki affected taska ngiringa nkogenda bari no bwoba ngene timu ya jino ore kwa lika ya chire mutwe hono na butora itwe lakini tigato koreki tigato teme tigamanya nga timu ende na bego koreki na bego itwe gibi ndivita na nkoranga na bikumachi wa affect gitimu cheito kya struggle kya bwe ore ya mugo severe njikogenda mutwe Mbia mono nindo chaigase ensemo ya SMS na roko bole kwa tebe buna ask Mishira autoria ni maegake anafanya nini kuhusu volleyball game Kisii juu sports in Nyariva Chache and Kisii at large even in schools nowadays sports is down. I'm Robert from Keumbu. I coached Gianchere in his days. So you Robert Okoboli and I can look over ababwata ni wego soli wechi go soli me Kisii County especially SHH secondary. Ngikelianda ke inuma go kora kwa ni kimuna chiko soli vuna volleyball chirichie biru wake mirongo rwa gusi gochi sira mole. As Nyariva Chache ntuplan digo chaka chimbi go soli jichionsi. To a college workshop chia COVID-19 sports COVID-19 workshops to a college abari mbali capacitated bono gochaka MHS yi gatoga nyite sigino kurwase national government kura minister of education atebinga bono chaka igotiga bane go train anytime gojaka tole na tigamentega falepo ekoji ngaini ge kurigiri falepo yo mupiro soka ago piki entege kia sana kura forepo entutokoroka high pole and special ekine technique utumika as a forepo nande jena anene rango tumia as a timu yomo ya soka ango ta player ko in high pole and special emulating omobere igolere di kolisi umopira kolu any angle at any time nonyo tumira go chialia nono muongo igolere di kokareki kolisi umopira ende ki utumika as a forepo so ekeretro ajigo jaka chitim ya forepo na ndo konyorore abamubira mu ruwa koreki ba waka forepo ina niko wakonyere baba physically fit egera batu are even endurance and especially yana wakoreki watu high ball and special alafu forepo o kotia forepo yerente sana abantu bago chamo bakubugirana umuntu waka forepo ekera oswa asisoka tabi tu arabuba kero era unaliro koreki kugero igo ngo basaba forepo na tal forepo joka no nyina athletics chionsi kana go train serikali ke gotra green light gato goja ka immediately gato reset Vya wana Mr. Batteries na wasa malikuwa ndevu na Robert Keumbu kwa nyele lichi vleri voli liri yao avu Robert iga iraneli uvuna umo vice chairperson wa Kenya Secondary Sports Association andake tukutina na yutu ara imea NOC National Olympics Committee Kenya ya torobo cholipo ebo next taliki kianda chomo tenyo wiko mina kabiri aseva chora bara yabaya peko mbekilige kura oko minyoka imea nse ya Kenya National Olympics Committee Kenya asomo mnyoki Paul Tergat anyara kwenda unopposed wasitato walitiwa miriri bonde bwensi buna chairperson we committee yu kulende sobo maliwa bate chinguru sana as a secretary general wasomo likyo monene we kyombekyo Francis Mutuku anyaro bwe aiguchikura 18 out of 25 echerewa kunechi delegates ochora bara ibaliba National Olympics Committee Kenya andake Jeff chikura bune chocha chiaku ngoleta chirobo chenchi osogo onchoreri ase Chigosori especially ama minyoko aywa kora una NOC Kenya igabwe machibo arara kabire aidha ngoretero go change gosethiri koreta koire ni liswali liao asa obochori obwo akorekana ekaro kora Paul Tergat yakonda unopposed that means igase akora ase athletics nengia na boni gasa tusakorigere aba minyoki baito abange tusakorigere boni ga they are upcoming imbaroro baga wenda tagotira na nabande nonyine chikondi cha bombe yabakonyora allowances igo ndisa kota nange kyombe kia athletics mbia kie bangete na nendo ndo takora matokea ne kia goro ndo takora babo yonde Kipchoge bago shine na singe njobo tenene bokordeki borobia igo obochoro muna bwacha amatokeo na ndo bonchoro babo yase kwenda ya athletics no buyabole na ndi gagosa nga bagendera igo nande gento kende baje mashinani iga abantu mbali bataranyore chance baorokie talent yabo baje baki wocha usima iga abantu mbaro bakominyoka nere nanga seitoke ganto but facilities chira bakoreki para choro bache ko ba identified but through just school no mwalimu ateba chise ko yira ne kwenda iyo abantu be baminyoka athletics scouts bache ga bali gereri
na butokonyora na ng'ango andro turugukine athletics na ndo boncheri obumbareta matunda maya. Patrice Mishiro tarado birangali biao esa chikule chuchia NOK Kenya elections nego mosibaito tokorwa iga ime county ya Kisii Helen Obiri era nyara kwa kiruchikura nera enda no post sekero kilikia representative wa basubati ime kamati yeyu na Humphrey Kayange okogosali segosoli ya rugby nere anya ano post ne representative wa abasacha gosemel representative ime NOK committee andake ona bukuru birangali biao bionsi especially kutwara Helen Obiri ase ekamati ya NOK Kenya. Litangani ndatebe nga ekere abantu bachole abarai barabaya bakwa abantu bakominyuka ku sportsmen tinga ginyororo sports ye ku improve lakini etoka nebo kabachole bagande kuna kumana kuli baitibeze odongacho yonde onde yo kwanyereke no lire ye guita sportsmen umoyo lakini ojenga okay as a Paul tell you that is a tick na qualified na able abago tokonya era no biri inje na kwani na face to face bakandire kera bwate homecoming ceremony nyangusu naona egitiko mukaripisa olia mbuyacho oletu na tokonya na ndo gochorukwa eguka igakore motivation ase abana baito bakorugusi otemira ero tubikira international map world map dieri omuntu na oyo ndubuna mora Meri Mora nere is coming up na bruna na jina na iritu na Kenya police on na iritu abone kerwa go chorugo iba ku motivate abana baito none ke to guchikuba train umwana ga gotegerera na bakora ngi future na eroro na bago discover a talent yaye ba mpaka nga na abantu bayisiko bisagubiye kana bikoreke na bikunyara kumyoka none asibuna sprint abo ko project abantu bari better than that na ndio manyara kugusiga atatiga tutabuati abantu bakumotivate abana muno but ekarangulire una gusiangera kuna kwebanga se sports as athletics nirojenga nechi koraki nechi kumuka igoro kena muno barente na bari mume abanga bari mwana babo twini abana korunze na ndio bakoraki baba motivate na ndio baba coach so na nirojenga na wechi kumuka ya mwana nje tuvange mwancho muligeri mega studio tokoletere ababwatani bama myoko ndopata ababwatani buna Peter Ngwedi oyore omo chairman wa Athletics Kenya South Nyanza batega batabimero belikiri ya bene bekire ilikuwa na kibuna abamyoki kurwaiga imerongo rwagusi ngosiru bali na gusoki gumotu asense ya Kenya na ensengi ma esobo agari ndage tugotigana nayo mwancho mulire nyoro morobelio rasembe no morobeli bwe Chigosori kole tunanche captain 001 bwe Chigosori Ndemo Steven nabogo sange birengere bia wetere na mbeyure igorabu nabote binka yogo toligere likoru otote binti mukeli yogo tiotereri ime English Premier League ime ya Kenya nebengeli bidio bwate igoro ya Chigosori ni tuntone kibuna ngo bisoma tole na ibirengeli biao bikere abanta abange etora ndo mutimo komo keigo tukoirana tugendere kwemania mange kurwa CVT biaito. Eduka ye supermarket ya Gadmart iyuye igurwa bwanko higa imeyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igogo twari ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukma bulibwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbabwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chokobeka koboko mbabwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kegima okobugoreri bwemesiyo yao guika asogo chiko yibuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guika se desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligerie omochando oborendi niko bobekire kurwa gesiri ekero gosoharoro na boigo mbabwate
asukwege kigari yao ekiroko so iseduke iyo ilioko nyorobo koreri bwabo batarire aseduke iyo erimi y'umucukisi angeni chiabisi chia Guardian ilio nyorobo koreri ubusera Godmart Supermarket ebintu byonsi insi kiramekemo n'amagurianse Chigosori na Steven Ndemo numurubio wukumanya iguru yari gokorekana asibiru bogi Chigosori ao kurworogo ngurwugusi Kenya ninsenkima nabeka gukumanya na gukurentera ababwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kirari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kianda goika chinso ikomne ibire cha Maragoba Chigosori imeya Ndizi TV Kero muntu nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu umuganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo yo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma gwikibirengo byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao irio gukorentera emegano yabo kera ritukorie juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV Mbemano mwancho muri asakwanda kurigererio mu rubiri bwe Chigosori tozagite chinsa kianda wekera chinsa 12 tukurire Chigosori ebitibe ito ime ya Kenya Africa ensengima na gotebya mangana ali anyarire kwenda nkuma ime ebiti ao na twaru obosemi gwetera abamanyi balimba taiga Chigosori ao abawata semi nyora ndira bosange birengere review wetere nambe URS screen oroko boli kwao ebirengere review esekirituko kwanira iga aitundone kibinde birengere review ko bisanga tuli nage tukiana mwantu abeto gukwanira igoro ya Kenya igoro ya Gusia iga twende sorongo rwa Africa torode ekombe kirigia BBC Sports Africa banyara koleta malieta sita ayua abarali ao bali Chigosori na bwata ni Chigosori baikaransa bagaitia malieta sita yapa Chigosori bali bagokiri Africa ngima ilinda abantu banyare gochora ningomo Chigosori omuya pi ese Chigosori chionsi ebe nama minyoko ebe nenkoyo ebe swimming ingo Chigosori omuya pi ime ya Africa wente kwa the best sports person of the year imerongo rwa Africa gatia abantu bacho rukurense ya Kenya ntubwate babere ntubwate Eliud Kipchoge oyo bwire 13 of the 15 marathons tiranya rekoba wikira bone gere buno mo minyokiwa a marathon Eliud Kipchoge na bwa mpaka Tokyo Olympics nere bado bwa oyo Eliud Kipchoge tutira bade Eliud Kipchoge naende nero mo Chigosori onyalire kuvugwa marathon oyo kabere kuvugwa marathon ne myaka emenge mono ime Olympics emyaka 36 Eliud Kipchoge bado chine record chiria bwate na bado Eliud Kipchoge nero bwate world record ya marathon wetera Berlin marathon esamye wete 2 hours 1 minute inere world record ya ama minyoko ere recognized world record ni maite say Ineos challenge na mnyewete insi ya chinsa ibere kurende liarenge standard marathon esego bado nero bwate record yeyu oyungati ya bali sita bachorire se ama mireni ya yuwese a BBC Sports Personnel of the Year abo yondera ndeko ru Kenya Faith Kipyegon inyora nero nyara kubwa ama minyokari a Tokyo Olympics aya nyara wakorekana akavuga Zurich Diamond League na ndebuno Chigosori omuya inyora akomnyokase chimita chirichia 5000 oyore Faith Kipyegon na ndana nyara komnyoka sana buya nomate Sifan Hassan kurenseli ya Netherlands Chigosori ukina nere sobwango sana kurende Faith Kipyegon na inakiuna nabua gatie chire record chine ndende chiri Faith Kipyegon nabwate nere omominyoki onyalire koru koibora na konyara kumekana kuvuya gold medal adese baliabake banyalire korege ntekyo nere robekirese the best 6 at least was sports personnel in Africa abandi babonto bate Eduardo Mendy
Edward Mendy yune goalkeeper bwe timu ya Chelsea nero kubatire timu ya Chelsea kurwanyara gosoa na nyara kobulia kwa mkitigia UEFA Champions League akabua UEFA Super Cup anyade wakonye timu ya Chelsea za clean sheet chinyinge sana. Edward Mendy kurwa sense ya Senegal nere nara among the 6 bali kunyara kurwanirega kombe kenenyora naende Edward Mendy nere goalkeeper ukabere kurwa sero wongo wa Africa usata esoro wongo wa Africa nero bueka unyade kubwa timu ya UEFA Champions League final bune goalkeeper nere Edward Mendy tobata bande buna Christine Mboma omo minyoki bwe myaka emeke sana meka 15 ne 18 years kurwense ya Namibia ngandeta gukora buya sana nere omo minyoki omutani konyara koreterense ya Namibia gold ese myaka emenge sana yon Christine Mboma antobate Trajana Shonmeka kurwa sense ya South Africa nomali pinto bate Ndado Malangu andake abambali banyalego choru asama meneno ya BBC Sports Personnel of the Year andake Mr Patrice Mishira okora abantu babanyalego kubekwa se amashindana ya meneno ya basita andake libagali ya Kenya kunyara kuvua ndirororo libagali ya Kenya ndirororo ikiara kerokuri una Eliud Kipchoge obuire marange sana naende akuira ibikombe bya iguru alafu tugocha ase Faith Kipyegon igare ya sinje kana muri kana kurigiria anta igare the fastest and one of the youngest and the fastest rising athlete akero kurigiria maminyoko maite elio mono igere self sacrifice individual training ine character nkora ase Faith Kipyegon na ekera kuminyoka tendi koranga kuminyoka nkuchandika tari ngabo twa guchandika igakumi gakugokera and my sports means also enjoyment no ne kera kuri na bokora koga ahora ngaikira manyinga ego asingenjale one of the fastest rising and one of the youngest nduwa the chance wetera se Eliud Kipchoge asingenjera setirchi kwa record echinkongo ntubuate a chance mendi nabara abaye a challenge lakini nje kerenko nariko ngani chikurangu aka kurigire ande nga mendi okay iga ago perform in a team iga ago perform in a team meaning nga yako enable to perform not like in athletics as mono ere individual initiative nimata Geoffrey Monde negare omotioterio manene bwa timu ya Chelsea timati gose ago chiwanchire Edward Mendy gose ago chiwanchira aba gosori koru Kenya iga toeri chief tingwanchire ri konda take kwere no maita samangana yo kominyoka negento gekwe orokiyoka asenda kupariana no mwalimu tene fani ya Chelsea na twanje them Edward Mendy sana but ekaro kurigereria samangana ya maminyoko individual training na ando oko minyoka aibieka akarotogora na maiga as this PPC Sports Personnel of the Year ebintombero ba kurigereri egenta kama ba kurigereri the impact after kwa minyokire na ki kwa yoro this called impact ki wa create to your community and the UK those are the two things ba kurigereri so Faith Kipyegon egento ke como beka se rest you umaite na ruete konyo koibora akaira after 21 months akawin a gold ya akayededicate kochiasum kumwanoye egente kuma tenge gukuna kere abanda bangira tsa impact na Eliud Kipchoge ko win 13 out of 15 in fact ine kwenda ngete at age 36 in fact want to kwana age 36 age 36 wizo ko jaman abanka gaiga na no kominyoka ta kominyoka no bokonya ba go complain so nando iso kuligere binta korore gali ngokonya ari school baka there's a school gali ri aireta Ineos marathon ya begetu ese leteria so ndesa ko tana nga njengo saba abanda babere bataye because se karmo ataira se PPC ekwenda imoko ya umwenzi babere mimi naomba hao wawili wataye tonyole kwenda itwens Eliud Kipchoge na Faith Kipyegon but Edward Mendy ngoira kwa Champions League this time na anda na gocha kwa nominated next time
Taka ndio tumento nyore gwetera Eliud Kipchoge ndio wikira boni kana ndi chire record chiri chine ndio Eliud Kipchoge agwate wikira boni ga mwenye ulete mureba Moscow igayanya vango igayanya gukore kana se Tokyo Olympics anyara ko nere ndio gwate record iria range kati ya number 1 na number 2 orje ntokia bete Tokyo akamnyoka agakora chi interview Krakori nari namba 2 agocha ira ndene record ndabwate ande bado esamnyoka ya Tokyo Olympics naende nero nyara kobe kuna ende una the best male athlete of the year asamnyoka ya Tokyo Olympics igo Eliud Kipchoge naende sama mirani ayu agocha buna one of the favorites sure alake ko mwali bagali nene ase kwerende yu ase kemira nekyo nande ise kurgereri Eliud Kipchoge ase onyane kobaga ukin this other young athletes ngo babwata isako tegerra bange karoko bategerra bagotebinje ementa yane Eliud Kipchoge eyu ebinte binge bikomo beka onya kobaga kobase position inge yo kuire kwerende yo chance but inje saperte barengani na Faith Kipyegon to chance Una babura Eliud Kipchoge teba buna botamba teba no human is limited buna Geoffrey Monda teba BBC Sport Personnel of the Year kuri bale munso kiori obwate inspiration kiori obwate mwenye oletekere Austria Vienna Eliud Kipchoge areko minyoka ensengima ulimwengu engima nige yakirete kiri baka Lionel Messi abo Cristiano Ronaldo baka wate bale osimwanya abantu ramnyoke insechi insaivere akora teba no human is limited esiko are one of the favorites as amamerene yunande inyora buna onde bwensi nabakonyara wake kureyu kerebanya reko bekwa abantu abusita niwe waka gwetere simi yawo nabokwenda ase simi onyare okora search ime Google nabokora searching yawo nabokora bbc.co.uk/sport/africa nabokwenda onyare korigereria riri bagande rori okonyara kubeke kura yawo inyoro gwake kura limorioka nabogo swali oyegwa mareta yusita orenka yokobeka ekura yawo na inyora buna owaki bwechi kure bakoera ritukoria Jumapili chitariki kianda cyumutinye 12 Jumapili yegocha igonye machita giteraika abokwera libakari yabene n'abantu bali banjite Chigosori mwake ekure yose ngenjo nabo gwancho murayi lakini turabeka kura bado turanyara ku support ekorera fo omubuini gago chigotanga sutare 7 omotienyi omotangani wo makabwe chiri bibere na meronge bibere turamanye who is the best sports personnel of the year tugotingana nayo ni gotokwenda ase omugosori kurense ya Kenya Michael Olunga yogente gukora amangana aye asemeria Asia na wikira boniga niga anyarire kurigiru naende kubekeru goal of the season egol ya very nominated one of the goal of the season as Asian Championship Cup andake aye uno mwalimu ni matengo bwatira bagosori sana like Michael Olunga ibagaria ye Asian Cup iri nonye Kenya anake uliroche esengitali agendete go shine esari ganda tenga Michael Olunga genege kone Marcelo eti ndira kaji gori sana won ndira abiti chigori sana 1 2 3 4 5 abi tari kubwateka una agenda Asia imati go snake climate ya nyore kiya gose gatware birengere bigaturia oraisire sana olibono na riare form lakini ona gatukuminga akara airaje Kenya azekera bosoa a team for example ni Harambee Stars na have epo sai magore una go shine galia na bira bete ba possible because galia kora kana manyine njira bagore bagumutumia nande bamwigenire bamate kuna nyaro mpiro iga ngobekero runga iga akoreki atokure otherwise bona na ria ale at this climate ndakire metene wate bengeli otote ko sanga igore Michael Olunga na bankomenta riswali dinde unale kubwatani Eric Marcelo Ouma mosori kwe timu ya Harambee Stars kwa sori ya Swedish League ose Sweden League seti mimegere kuna AIK nero very nominated una one of the best defenders in Sweden Premier League ase chikura chigendete usase chigendete ko bwatigu or Eric Marcelo osenanya reko bwabo buyo bwandake woko ingira kwa rego ya Eric Marcelo Michael Olunga abakosori baito bagendete gwo kichita ya chiabo ase chiligi chese ko chirivale igendora nyayo tananga Michael Olunga ne striking ya igendo ko ara or na Kenya gaiga atari kunyaka baga gwaka maybe go shine korumota muchaka no to da nanga ntobwa team midfielders very creative igali abantu barona chikwenda aumere toro chi midfielders na very creative back mo bekero mo piro because weso ko rombiro ya bekata chi goal 5 ne penji arwet ta chage de mo piro in fact achite ko penji akamanya go score 5 goals that means abantaba baroro mbama ito ko mo kora como tumeka boronge ego
Tumuna ndata ko shainiga nchengo masagarama ya tigaje Premier League anyore new challenge na nda recommend that experience. When we are talking about Marcelo Ouma, the best defenders to go to Umeta abona magana itoro na ki mando to bwata baya to bwata jidivana na chiro chingia noko basabera buna balisco gari babe ekwende yabo bakiruchikura then buna bako nominative inere ko by chance basuko just Premier League matana ere komore kusana ka so ira se Premier League komore kusana na beranya ko bagego tumika se positioning ya buna into abakenya Biamone binebengere byabo Patrice Mishira, Geoffrey Mounde, yore abagusori baito korwa asinse ya Kenya, bagendete okora buya ase chinse chiri bale. Yatorendo mutimo komoke igoto koirana, then one say league ya Europe, England, Spain, Germany, tuli Chigosori chiri ro kore kanali, bato ebirengere byabo igore chitimu chiri twanchete chakuru enseli ya Europe. Omokene karanda ukaribie stera nyago seta. Omokene karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga. Oreya. Chingi gikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chingencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanda ari nyumba mwanyase ba karansite naro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino Omuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokuriga ya mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byale na kebinto bire twari tarikinere kera ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngai tenga kiritoke moiwe sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupya yaunchuka nakoba ubunchoreria ububokororekana asumurubilyo bw'esabaria y'ubunchoreria nigo tukwimanya amanke iguru cy'ugo cyako ubunchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwibira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokora ubunchoreria bw'ibirenko bigoro Mwancho muri na kwaria ririme yo murubiri bw'esabari yo bonchiri murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano na ibiri n'ikidegeka 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Mama, kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi yone nayo mama na ukwane rubona kikware nkwigo. Ingese no metuntu wanchite mama. Imetomana. Abantu banyangire. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru iliokurenda ngina omongina nyamusi uyurwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family iliokonyerenda Oroje nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbona wako sana?
Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Nini nifungulie chakula? Nini hiyo iko hapo ndani? Ndizi. 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 Si umekula hii chakula sana? Mmenyateja. Aya, bye. Mbapekete makuru bye. Kushakira rero yakunya kwenye kuomoga konda maru okoretere bintu kurunga okoneri kwanya kumba nero koibere inju. Aya. Nyina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi Nyandoso. Muna wagansa kutioka igu mwana one. Inchengo konye boli nyamusi. Iwo kuri endagera yasoka because niwe tugutioka nabwo atabageni lakini mpara nabatigire. Kwarorire nje nataka ngake none simigaria. Aya ndanyi none amacha huko kwetu Mpeketoni. Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi. Aya. Egi asiriri njira ruguru. Njira maate kirigiri njira ruguru. Obe yange. Obe yange. Obe yange. Urangeria obe yange. Vivana sevive selina koebuze. Yerelia egosori yokwegia ya Nyandoso ime ya Ndizi TV kera rituko rya Jumatano chinsi ibere nenusu cha butuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchakira chinsi komi cha maragoba. Nyandoso ime ya Ndizi TV. Mbya wana mwancho muresa kwenda kurigeria murubiri bwe Chigosori bana twagotevi mwezi mukoni ko lenga omwake kuna ndetu irani ile bantu kurigeria Chigosori chia Europe UEFA Champions League chiricho sene ko Gosori gu tukiri asobo ime gwetera abamanyito bwataiga Patrice Mishira na Geoffrey Munde andake Mr Patrice na Geoffrey ndo tole beno bya UEFA Champions League final group stage games entunda ya sita yechi group stage sasa Chigosori au cha Gosori guli kolia chuma ine litu kolia chuma 5 ndake wikirabona ya magaiti Gosori chiko Gosori kunta ra SF group A etimu ya Manchester City nere yakura namba yemo PSG yakura namba 2 group B etimu ya Liverpool kanyara gukora namba yemo Atletico Madrid namba 2